samla ke beralti maulang wai nak kaitor bapa ujang kari kasih mentakas ni ulalai ban peniasa pura sekasang National People's Party hakajing don rangkan jong ba kitbok lang nongrang presiden jong NPYF harkat bat kijing seran kiwai pat kinong kitkam jong ka NPYF state unit akan kasih ayah kejing keran dia ngah akal yang presiden jong NPYF ulang bak karai ke usam lah berarti maulang ulasim kadai kejing kerman nak mentah kalawai kejerlah namar bersibun ba konsam lah kidon kamban runga jela de hakajeli jong kasan hima sima ula ongru kajing rajang uban penyaso syaka NPP kadai kidak kisin bau yo i yakinong rem barki matrekam jong ka NPP bak kebagas ngop keman palat kane kasi kalong ba amtang bangin release yan yo video hanrei ngin yo senan ba isamla Gabriel Timolong in long ru udukhat Bapura jongka National People's Party ba ke NPYF kunjuk te ngasko dakini kentian kenyat na ai kubelai sama Gabriel Timolong ba ilasim ya karai rangba bain rong hakane ka party ke jongi ngas tharai ba kadi ke jinyo i jenga jong pi ba yo i kani ka party kadi ka National Party ba kala nang su thi ki jela ba per ni so tu ki bon ki jing bain ya kani ka party namar ba kumba ni tep yau ding bobon so kibun babeng ndai ni dak dak jingkeman pat bakata ki sama ki nang join om tang ne po is Khasi Hills West Khasi Hills West Janja Hills East Janja Hills pun ki sama ki la join dengan parti ma ta kyo i ba parti kadon ya kan ongrem ba kadon ya ta ka jingit kli kumno bangin ya lam lenti ya ki youth hakane ka jela jongi te ngadak dak jingkeman ba dak jing don jong pi ban rung ne parti jongi nangai ba usumbai ba pindat na mentakane ka party jongi kan sapriang apa koi ka state jongi dakane ka sap ka pidon atakane ka dem karwai ka put jongpi ngangai banginang la pa di kiu susu ya ka National People's Youth Front ya ka NPP bat khamtam ya ka sap ka pang ka ba ki pun samla jong jela jongi kidon hadirin por pat yo Desa sistem hasuaban haturan karwai kasiau. Tinggal yo pan pelat yang gajing ruai, bat kani gajing ruai kadai kakateng jing pom dau. Tiga jing pom dau matrai barok kat ni sufu kan jing pom dau. Ni de ban wan syahmat. Ban rum sya karang ngai kublai ban tudang subha kebiar ya desa sistem. Ba klasyem ya dengan senjam ban rum sya National People's Party, lembaga National People's Youth Front. Kabalong kawai lagi jin kot kejungi ba man kapori kun samar ba lanang lastat ba timrong sya ka politics nang ba hakawai kasgi ninyo ya kinang syar kita tebet ban yalam ya kene jela ba kejing knyum kejungi ka por kan kutno ya kita kinong mikmat ki bombyang ya ki qualification ba kunta tete kamento ita ba suya knyum na syabar ngai kom bang ju kot nga kot biang mentaru iki kun sapa ba kinong ki basur ban wan syakmat na penyeso syaki political party hot ke jonga haran ko por sidang ngan khot ya i ba kabre ba in wan ya kan soy ya kaneka form ko kam membership ma form ke ba pin penyeso pura ba National People's Party di shwa ko soy aku akan penting pemeta ka afno ter program kendai aja aku ngal de khot ba pura joka National People's Party pemeta ka ni ko por soy hikum ba pila keren hitla de nga kwa ban pendeng shwa yang ada di universitas walaupun kadak ba pila punya sok pura sa kapati gitu terus ba ay ko por dan ay kan ka form kadak ba ngila pembaptis lan ngila priang pura i sa kapati gitu